Siyak ni Manong June. Siyak men ni Amag, Cavite for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba't nangin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Ada kami, manan nga FTD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Siyak ni Manong June. Siyak men ni Amag, Cavite for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Tuya, ti programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. Sonata ang kansunan dagat ipagayam yung Manong June Sariales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang Salomino asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakapsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yun lang mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Ada kami, manan nga FTD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Apo nagpartagtial daw. Ang 9 ti mabilangan ti bulan ti Oktubre karubakat. At da kami manan. Amo nagpiksa tapusis mo. Ay. Launay, at da kami manan nga mang teti na idumto mga is-isam. Katawa. Apay nagbayag ka sumumbat. Katawa. Matuo ka na. Liw-liwa ken paspasama kiti biyag ni Ilocano ken. Sonata ti ayat ken biyag. Yan, dito lang apo 97.7 Sweet Radio Santiago City. Ngaro, dahil ito manong yung June Seriales. Kentay kanakan tayo. Ay kanakan nyo. Kanakam ta magbagaim? Kentay kanakan nyo kanading yung. Ayan. Ulon yaman manong yung. Ni John Mark Pastor. Para tinadumdum ang presentasyon itangal daw. Ngarud para itikid daw aken pangablaaw yu. Agparik na kailangan karuba dito yung official text line tayo. 0926 345 17 100. Yan. Ngarod. Busatan taman ka kanahan. Sunata nga dagos. Sunata nga dagos. Diyak maawa, di ipapanaw mo. Diyak maaklong, iti mayatayo. Apay ngamin, ang napanunot mo. Tiyak turo, lugar nga adayo. Diyak maitur, imanday at siyempo. Iti kawan mo, biyak ko di matang ko. Tanong ko malang mabaling, ang sa dagat tabaro kong mo. Tapnon rin natin, para pamatay mo. Di ka kumayat ko amang duwar-duwar. Iti kinapod no, panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangpet ka kumang. Tama iliwa ko na iken ka.
maawan ti ipapanaw mo Diyak maaklon iti mayagayo Apay ngamin ang napanunot mo Tiyak turong lugar nga adayo Diyak Ayan mo, Alit kuya. umang ka. iti kinapudlot panagayat kuken ka Ag chorus ka mga men. Ayat ko sumangpet ka kumang Tamailiw ako na iken ka Di ka kumayat ko amang dua-dua Iti kinapudnut panagayat ko ken ka Ayat ko sumangpet ka kumang Tamailiw ako na iken ka Okay, dito nga ro iti pang baba na mo yung rupatan. Ayan, iti damo po nga sunatami para kadagiti manarimaan nga nakamulong lang. Miss Isam, Aha, nakadagkati lapayag na diti radyo na. agpalpalengke ka naglaklakaw. Ay, agpapapukis kin mamugpukis. Mga aldaw ka nagpampamakan. Agpinpin na tudon nga ginaw. Agpalpal pa. Ken na dumaduma pa ay wan karubanya man ti pobrahin nyo tata. Ay ka tutukan nyo lang iti FDD Live iti programa mi na poluan Adak ni manen. kat ada po iti 12 online so far dito MixLR tayo. Good afternoon kada kayo Chris John Domingo kini ading Merla Elaine Rosendo. kini Kabsat Cathy Cabal Kini Salvador Auntie Felicia Cereales. kini Bayaw Joseph Agtarap Kini Uncle Lakay Tomasito. ay bagam dinagan na Joel Tomas. yan ayan kan ni Ninyo Gail Antalan ken kasama siyempre dagiti duwa pa nga nakarehistro. Okay. Kasta nga road kat Ito yung Facebook Live 75 viewers. yeah, we have 75 viewers of the Facebook Live. We have adding Angie and Marina Pabiling. We also have, of course, Nanay Darlene. Apay nga itang agbubuya ni nanay mo nga dito MixLR. Okay, damot ti kwaso na siguro siguro ti replay and kaya ka siguro makita tumadar ka mambalong. Ayan, tumadar ka. Atan, ada apo iti kuana, ada iti mantong ako nada na ibaban iti panis na. Yan, malagip ko man ni tatay mo. Kat, aywan, alaman dito yung kunda ko apo tapno inna kapagyamanan dagiti kagayem, kakabagyan, kabarangay at kailyan, oficiales iti barbarangay, iti Ili Tiramon, oficiales ti munisipyo, ti inda panakimay sa iti maudi nga panagyaman, kan pamadayaw anay paay kini tatay mo, kini tatay ni John Mark, nga bayaw kumat, the late barangay Captain Diomedes Pastor. Ayan, kang runa na po, iti baro aliderato ni acting barangay captain ni Manang Marieta Bulyeser, agraman na iti barangay councils na atalagamot nakipagrik na kada kami, agyaman kami apo kada kayo, iti idadaray na iti opisyalis ti gobyerno lokal, iti Ili Tiramon, idadalwan apo ti Malaydayaw nga Jesus Ladaran, nga uri mampaya DJ Manila iso na itanga kanito, binailan namat apo ng impabaklay, kini Malaydayaw Abisi Mayor Melvin Cristobal iti partes na. Sir Melvin, agyaman kami apo, kat kadagiti membros iti Konseho Municipal, Sir Greg Honorio, Sir Danny Vizcara. Sir Candy Natividad, Sir Nognog Soriano. Sir Marlon Totaan, Ma'am Mercy Vizcara. Ma'am Rita Banhan, And kini Ma'am Kate Esteban. One, and of course, ti presidente ti Liga ng mga barangay, nga may samot lang nga best friend ni tatay mo, kanagnagan na pa'y, apo Sir Judy Parinas, iti nagpakalan Ramon Isabela. Kan amin ang apo nga barangay captains, nga umay, hepe tinadumadumang opisina, gobyerno, national kan local, ti Ili Tiramon, dagiti kapamilya ni nanay mo iti Department of Education, headed by Sir Philip Domingo. Ken special mention apo ti Kabulay High School iti Santiago City nga
idadauluan ni Sir Randy Mina, as well as the Jet Montessori School of Ramon, idadauluan ba ni Sir Giorgio Pasion, ni Ma'am Wilma Tomas iti San Antonio Elementary School, kan amin ang abo. Ayan, kahit kung mga inaganan nga maibos si talong oras, ti kaado ti imayan, nakipagmaymay sa kami. Nga Rod, Da nag-text kanyam dito yun eh. Naim, kuna na. Naim paggal daw yo, gul boys. Hehe, kuna na. Special request lang para kanyaming agdaldalya sa tidalan. Agpapanjadi. Joy, Vin, JN, Johnny at Anika, ken pamilya ni Dondon. Bayat agdingdingig iti programa yo. Kansyon ni Danilo Man, agyaman ken more power. Ado apigsa. Apo, dahil tama nun. Madinsamo no ado apigsa. Kahit ikalati pigsa ni tatay mo, hindi bago nga pimusay. Damot dati Ako yung pigsa na tatadi dyan. Okay, pigsa ni Ambong kakaiso na. Sa bali ti Ambong. naisal sa lumino ti pigsa ni Ambong tatata duwa pay apo ti nagtubo. Ayan, nating ang bandangay. Katik amo kanya no nagapuan na dito nga pigsa. Apo nagado ti online sa tang agbuybuya kada kami. Thank you very much apo for Manuda. watching. 3,485. Apo na yun, nagadungot tayo. Kita mat. Kat apo, gapo ta nagyaman ta kadagiti imay ti mabuno. Kat para kwaday ta ngamin at tapay nalipata gayam personally kahit kumatapo nga pagyamanan iti former mayor ti Ilimi ni Sir Fred Tabag and his better half tinta pinakilidingit ako nakita klaunay tiya di mas baalan nga ted tilwan ni Ma'am Edith ken dagiti nabalitukan nga pamadayaw ni Sir Fred kini Barangay Captain Jumedes Pastor may sa iso na kadagiti ng theology iti karman na po di cementerio ti San Miguel kat kuna na po iti driver ti funerary anak ko na balong. Kasla ka no, fiesta itinatay ko na tanagado. Yan, budno nga nagado ti tattao. Dahil taapo kat utang nga saan na mabayadan kada kayo amin nga imay. Angam dahil utang nga income kansunan tatta ay mabaling nga bayadan apo. Nga Rod, balong? Ay. Kaya, ito ko talatan. What? Nabayad akon, tay utang kon, mabalin ko man pangalan. Ipaglangin nagtintingagan, pasarayin nakilemengan. Tatan saan lang a Bombay, ti mabalin a pagutangan. Bangko ti kang runaan, ngagkaratot ag pautang. Ay nagimasti o, ay nagimasti o. Ay nagimasti o mutang jay bangko What no data? Nova City bu Nova City bu Nova City bu Lot basit met porsyento Kayat dapay agsal Kayat dapay agsal Kayat dapay agsal Dati alahasyo Amin tayo umot Amin tayo umot Amin tayo umot Tangen jay bangko Nabayad akon tay utang kon Mabalin ko man mangalan Ipaglangay nagtintingagan Pasarayin nagilemengan Tatan saan lang a Bombay Ti mabalin a pagutangan Bangko ti kang runaan Nagkaratot ag pautang Tay kumarikit po Yeah, data. Tay kumarikit po Tay kumarikit po Milan jay bangko Inkantomet agpar Inkantomet agpar Hey! Inkantomet agpar Release no kayat mo Alwadam day taap Alwadam day taap Alwadam day taap Application form mo Amin tayo umot Amin tayo umot Amin tayo umot Tangen jay bangko Ating belated happy birthday J. Apota ni Johnny kantay kaanakan ni Jan Feliz ayan, gaya man na kiti nag-birthday belated happy birthday ka na kayo
Naimbag nga tayo amin kung ano ba ni Ninya Gail Antalan Predicala as well as Hasmin Liktawa. Hi kuya! Bayad akon, tay utang kon, mabalin ko man pangalan. Ibaglangay nagtintinagan, pasarayin nakilemengan. Taktan saan lang nga Bombay, ti mabalin apagutangan. Bangko ti kang runaan, agkaratot agpautang. Bangko ti kang runaan, agkaratot agpautang. Okay nga Ruth, pagyamanan tayo, dagiti sponsors tayo bago ta agtultuloy nga kumanta kanakan. Siyempre, timaday tayo abukal, 84th District Isabela, District Isabela, Apo Board Member Fred V. Alili, para iti produkto nga Biosynergy Organic Fertilizer. Pangbasal apong abono para katigiti mula Bagay, mais. nateng, Kan, nagtumapay amul-mula. Tati bagoong, Mula jay. Mabaling, ay mula tayo takin. Siyempre, Alili Motorcycle Parts and Service Center nga masalakan sa Jai. Ipil, Itchage, Isabela. Kenda duma pa yung sponsors tayo. Siyempre, Kuya Melvin, parwaro manda kita. Daituyan timang paturpas si panagbiag tayo aman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likaman para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kat iti Manalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Manalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kat iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Naimbag adamag kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti na hilig, amang pataraki motor na. Kan dagitay adda ti prensat motor na. Adito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan din nalaka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise, petbagay kinimot matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, Sulit Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion Proper, Ramon Isabela, Asideg, Tedemanos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag para motor mo lulaw rogi ako na igumatang ti pyesa taga Simbula. Apay mabalain mabali. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dagit ang arda po ti sponsors. Apo, ya. At ayan, isuda po ti mang tati pa premyo, merienda, ano pa itita. Kaya na duma pa, ikat naman ganyan po. Ay hapo, bulbulo lang. Lumangag yun apo, dagit ang sponsors kaya nasawaan. Adito yan apo, itidatdatlag nga sonata. Ayan, so isagana yun apo, dagit ang cellphone nyo with your name. Address, And of Kenjay course, Anserio. Anserio. Katapat apo ko at tumpak, sumbrak. Ayan, kat anusan nyo man. Gusto mo laang. Wan, kat anusan nyo kumapo nga i-text iti full name yo kan full address tapno may pa-black mat. Ayan, taga-ano kayo. Dito iba kayo kat ti number 54 una na kumana. About Di Masagid Street kung kunan ako barangay Silawit. Bueno, barangay Kusilap kung kunan ako matita. Ayan, nga rod. No nakasagana kayon. Ayan. Ulitin tayo. The official text line, anak ko. 0926 345 1000 city mail. Apo, wanta. Malito ta. Sige, alright. Ulit. 0926 Ang musto aja 1000 city mila. Maday 1000 city centos.
Aya, kay nangakukin DJ Sean aja. Aka pat ni DJ. Sige ulit, Pat DJ 0926. ko kuha tayo problemado. Apay ko na. Ito yung pagteksan nyo. Sige. 0926 Ang tabal balik kasi na 345 problema ni DJ Sean. 1700. Ayan. Kasla abono laang da 00. Nangarot. Triple tong. Karo ba? Our first mystery song. O dahil sa pasyon, joined ko na DJ ti Facebook Live. Hello? Sino da ito? Ay, nagre-ring pa lang. Kumusta ka kading itambiyag ko siya kadipay di malaglagip mo siya man bilang tikas mo damagen sikat inat ar-ara paapen Nasyak dito'y awan pagtanagam Kasar-sarita dayto'y lagawan Ket kada awag mo't telepono isut dinget dayto'y barukong ko Nagrigaten long distance nga ayat Itten na iiliw ken panaas Naginat ti oras nga aglatas Gaput karayo at di maipapas Alawen agan anus kabiyag ko Idayal mo data telepono Rangtayan ta tisegga kien sugno Kasiksikala inay ayat ko Uray anayu ka dito'y arpa Kasla asideka Latakan niya Ketay tatimek mo No mangega kumanayen Yaku aliw-liwan Daydiin tugot ko sa patan Inikot na kawanti ulit na Di puso no gaya maulilat at damit Iliw na kinsika Nagrigaten long distance nga ayat Itten na iiliw ken panaas Naginat ti oras nga aglabas Gaput karayo at di maipapas Alawen agan anus kabiyag ko Idayal mo data telepono Rangtayan ta tisegga kien sugno Kasiksikalat inay ayat ko Nagrigaten long distance nga ayat Itten na ti iliw ken panaas Nagina ti oras nga aglabas Gaput karayo
lapas alawem agan anus kabiyaku idayal mo dayta telepono rangtayan ka tesega ketsumno pasiksikalat inay ayatku pasiksikalat inay ayatku pasiksikalat inay ayatku. Apo kita man laeng ay dagiti ka Aruba talaga nga nagpartak na nga sumungbat. Nga rod, we have a winner ka Aruba nagpartak. Mangrugi pa lang datay ati kung kuna na pa yung tatay kat Ring o ano kung pala. kuna na pa lang sinungbatan na hello, kung kuna na tayo hello, kung kuna na ulit-ulitin na tayo hello. Nga rod, sagbay apong income ipasa ti nangabak, isurat mo pa palong kat Why na? kunada dito ay kuya kablaawa man ni Hasmin Rose Liktawang nagkasangay di kalman apo birthday na magayam ni ading Hasmin Wala, Rose. apay patim nga binate. Alaga amo mo nga punpun idi kalman. Sika na batim. Nabatik Ano din na batim? Binatik iso na. Ay, bagpay sika. Ading Hasmin Rose Liktawa, good afternoon kan happy birthday kan ka. I-request na ko niya after all this year balong ko pukol kalpas na pala nagsangsangin ni Amak baka pag agriawit pumiyok may babain tayo nga may babain tayo. So pa ya. Dedicated ka no sa lahat ng mga bumati sa akin kahapon. FDD Hong Kong chapter. Happy birthday. Thank you so much kuya. Once again, ating Hasmin, happy birthday ken ka. Ayan. Nagadusin mong bata po dito'y MixLR ng daksang gasatahan ng karaman tayo suda nga roti sponsors tayo. Manong pakablaong one ti belated happy birthday kini Uncle Epifanio Panyong Mangoba ken kasama ti familia Antalan Predicala dita San Manuel San Mateo kentay anak ko Abigail di ka unay natulang anak ko ta agangkit man ni inangan. Thanks Manong and ading JM pa-request man Manong tayo nalpasin ading ko tayo utang. Ayan, agad kuna na pa ni Bayaw Joseph na imbag nga aldaw kada kayo amin nakarubas all over the world. Congratulations kuna na. Sikamat ti pumasa iti kwa. Iti winner tayo nga road ka Aruba para iti 200 peso load. Ni Ayan, Mel Gabatin. Ayan. Iti Divisoria Norte, Madela Quirino. ayan, congratulations kayo ka. Ading Mel. Dita mo, no, babae dita na. Wen, Mel Gabatin. Ada ngamin ti Melvin, di ba? Da Melchora. Ada ti Meldinand. Dapat ti Melvin. Tatanay. inaibaga ko. Dili may saka mga paulit-ulit. Aya, unlimited. Unlimited. Ayan. We Garot. have sino ba eh? Kablawak man tayo ay nga ni Jackson, ti Amulong, Cagayan. From Jack Ammo. Abi, Sir Melvin, umabot tayo di Jay Amulong? Umabot ka no, basta ito. Baka MixLR siguro. Basta ito, yung radyo, Jay, papanan nyo, umabot. Aya. Pabati nga po.